Akari barabara ya kabati gweta murara mwanka Kongo gampyo bachumiretie na ichiko kwenja barabara yo nuntu babura ethukangite na thirikari tekomithondeka kuringana na bongara macha gukinya myundene ndwanda yu ni chinenete muno nuntu bwanjira kuthuka nandi bakuromba thirikari kuja na mpwe genda kuthondeka barabara yo. Nicholas Chabari na ranirete nabo na gututumira report ija. Bigi tegomba na manyero andro nonto bakwithirwo barabara ya kuma antere chakabachi kugenda amurara gukinya amwanka Kongo gampio ithukangite ebonene akariba antere ino bobongo ibebumiretie kwinja barabara ino nonto bariuga bationete muntu omba kwebumiria kubatethia etebwetha cyo genda tutura kuromba ne okura ko inkoromba thirikari tolelie onto barabara kari toka kolelia amurara ruarero ruma thiringiana nonto rukumeana lori ete kuomba ku access barabara ye kinyathia roe ku re anto bare mako mutongi rwa thiringiana viki kuma muntu akuma amurara witia mutuate era thiringi andre babute onto bakwethera barabara cia tore ithoki viki ciongwa kinya baba kwina makurima kwetueka kinya viki ni kora kinya cia kwina magenda ikinya mundene tumba kurima munda kwa tueka kwina monga Kongo gampio mwekwa ntwa mwekwa ari na mana maoro anto agotuka bigi nio muna memundene na ngweri to mundene boya njira ndo ikario roe ko na Rwanda mbeta mutongi thiringi bebuta bigi anda weta ko na mrogu we kama metongi 5 era thiringi tu bebute na watu bebutera ete gutethia no ndo ete gutethia ri no ndo mungao ogenda thiringi 40 ogenda thiringi 40 ri ukona ambiwo we na mungayo yo kwanda ndawa yo kwanda kurima yo kwanda kurirwa nuguibwa na njira tungo to kubwithia thirikari to tethia turethetie njirene na kuritangwe ruare na ngwe to kurita atecia to isia thirikari ne batu kwethwa kiritangwe yu nende iyo to kuria atire nge kioto geto ikonekana na nyambia cia to nitenga wa cia barabara inini na cia barabara ila nene indi bakiromba angavana Kawira Mwangaza nonto tayari na nenkereto kanya kuthinambe na kwithirwa ari obicini na gwatanire na ma MCAs na atongire babangi kenda gutigira maendeleo tamama makwenja barabara matikuruthwa ane anto bongwa Excellency Governor badu barabara cietu ira cionde twaerwe na ira ciari last year ki budget last year indronera posted akiwa barabara ya kuma nginyo mwanga Kongo ampio ne thirie ngoni wo posted wengwa ki official page ya Facebook andre mwire Governor anto babe ngui na baugacia barabara eu itathiria ngui ne enjirwo nusu nere ngi ni kuma kenisa kwa GSU gwita lwega wita Kongo ampio yongwa no postero kiwa ne thiria ngui Governor barabara eu cionde itathiria ngui wananchi nareke barabara ira renge cia gwita kiwa anga ate kuritanire na MCA ngui na kolome abonthe aritaneri abo ngwe nikenda tutigarite ngwe onto yetu kurita njara ringi kwitu kuromba thirikari tutethie araka iweceka nabyo nikenda into bibyo ngo bie mundene tombo abirita mundene ngabana wa tore na badi gutwaja ina MCA beto njere bakobwithia kenda bado bothia njera to wana inji bado bothia njera kenda tuketa njera njega kuma Murara Gebe North Petan Class Chabari.